formation of government se hujik public demand ohingadabo nate government ama new government amu hujik semagasu madugina amuk karimda tawbu ngamukta taragadi amuk masi PR hanna thamakadra PR ji lawthoga suspended masi lawthoga government sem kan daiba achaw wahangsing praja sing adum ngasi adum hangdam nate maram aduna hogi hujiki oinadi daka taribadi hoji koi praja sing thengnariba awaba conflict crisis number issue sing maram morga thengnari mayam se loisanaba khonabagi chapchaba madugi wafam sing praja miyamna mi elected sing dagine taba phamiba aduga koi manipur gi koi mayam sing koi mitai community particularly na manipuri lagwa sing se masi any jaga india gi part ama chat ka dai koi identity crisis se dum toya thengnaba kangu musu obi mathakta even koi gi masagi distinctive culture other language service script identity mayam lejai haragasu yamna nuaitaba pot se koi before 1947 next to Philippines ke matung da koi manipur je second eccentric state with democratic government lejabani 1949 mangdan lejaramba poni adana hauji koi da politics story nen tor se koi di taseng 1949 da india da tin salubu da ke koi di koi manipur je just merge to give the ke hype tar annex to give the ke koi gano hai tar mother of democracy ne na daga suspension of democracy sumaina lai ne na mayam dum hainer ga lai madugi pot se da huje koi na politics story nen to bi mayam sing se politics cyber why terms the pukalaganda ay opinion observation pijaba da haijaba taragadi ta sengna mase why na haiga takpa ya pot amna te masida masa dugi oiba masagi makok uthoga as per constitutional provision sing du piraganda madu khantaba ngamba mathau dai makoi da nga ki wapum ngang na taba then masigi posida muksu koina ningjang biai da singna makoi toriba thongdo wathok mayam se koi ras baban mamang da lepaga natragana ras baban da changura kanda natraga media mamang da tho kanda hanjan na madugi government semani popular government am lai si torni haibadugi madu miyam na kashu pam se madu de miyam na pam da nate madugi potse sigi potsi mo ta hujik se koi khangadam ni mase ji koi angang macha nate aleva ki mihuni lawmaker ni legislator ni state sigi to burning issue conflict si management to bungam da lai bisi for end of justice koi na masi kano to godabani lotion godabani koi gi moral responsibility chap chalor to godabani si kauk thok tana angang macha ki chathong bi sana bagi wakhal la lairaba natraga na koi na madugi pot sum lairaga di koi politics mai pa oi aduna wakhal mature oiba khara daka tai na itham janingi aduna yamna makoi mamangda ikoi thokiba moigi matam moigi channel na tabra thokiba oiraga thong pone maram oiraga so hojik thokpo oiraga su makoi je yamna systematic oiba as per constitutional provision and hazard management tawba ngamba mani mathok taiba adana formation of government is maina pharak tanaraga sum torbudi ngarang digi social media da yam tongingba aduga maju chumba hai tare da sengna haraga di hoji phagi oina sering gi type ibo wapam mayam ma social media Facebook page thengnabda ngasai koina hojiki news se se the hojadringai da hai da in thengna yam ningba khara loimak na trust ningjang khara da chumain thengnai laibung da jumba chomnare adagi hijing pot board chanare adagi enoda Facebook da CM oinare WhatsApp da mantri hamnare photo da job card sunare angau da celebrity oinare akam pe na popularity tanare adagi kenona khubi na waja oinare sunflower barak heroine kumnare good morning da pasha tanare ga sigi pot sumaina ngasi praja sing na khalaibu uriba pot mayam sing se masi ekoina kumna masi lenga ba natraga lenga ko da yaunu khona bi ba ngak pi rami ban tra ngak no khona bi mayam sing na praja sing na ngasi kari gino sumaina karim ka thaina ba wahi mayam amana ngasi thamaiba pot se na haiba se khangadabani haibidi ekoi si maning makha tamna leijarage na natraga ekoi gi sovereignty and integrity da kari gum hiram matar compromise ta roi haiba mayam amasu ngasi dum leitaba nate manipur manung da aduna bu lalhuba loop mayam ama revolutionary group mayam ama ngasi leiri aduna masingo pot mayam ji hujik india government gi mayak da indian union gi mayak da laurga su ngasi di india gi adu military might hai tar sinar kanda masigi pot se ekoi human rights mayam amasu khongaung ro thodok ke amna maram war kanda ekoi si ta seng hai gari oppress tawduna thamgiba mayam ama thamna khona mayam ukidaba nateba sumba maramna masigi mayam dai marta kari maram gi damakta hojik cookie terrorists or narco terrorists or illegal immigrants influx of slave mayam singsina tawri bisi kari gi makoi da tawdribuno question na chawba madugi poti lei adana ekoi yamna distinctive culture natraga ekoi gi civilization leijai identity leijai ekoi gi script leijai language leijai hairaga su ekoi ngasi thengru mayam je kamaina masigi posi settle tawsi ge haiba posi oina khanbadu mathau tabai mohta even nga ki wakal mayam amana statement mayam thola kan even ngasi mayam ama pungani punma ngamdru basi taw ngasi ki paper da yaw mayam sing se ta matam da praja sing se koina newspaper sing se pa matam da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯈꯟꯅꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯗ ꯉꯁꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯅ ꯐꯝꯃꯒ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯤꯅ ꯄꯦꯜꯂꯤ ꯄꯦꯟꯗꯦꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ NGO ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ CSO ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯤꯚꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯀꯔꯤ ꯄꯤꯔꯛꯏ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯝꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯧꯖꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤलिꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯥꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯥꯍꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯁꯨ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯚꯔꯅꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯨ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯑꯋꯥꯔ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯇꯨ ꯅꯦꯁꯟ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯅꯍꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕꯁꯦ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯗꯣꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯂꯥꯟꯗꯥꯁꯜꯂꯛꯄ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯎꯕ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯖꯦꯡꯀꯣꯜꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯅ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯈꯠꯇꯕ ꯃꯥꯅ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝꯒꯤ ꯁꯔꯆ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯝꯕꯤꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯐꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯈꯪ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯟ ꯁꯥꯏꯗꯦꯠ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯊꯥ ꯊꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯔ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀ रिवोल्यूशनरीज ग्रुपसिंगा अनिगी खेनाबदो मयेक सेंगना ngasidi aikoina khangba mathau tai aikoigi angang inkhleiba mayamduna khangbagine tasengna haragadi sponsor tawba manba foreign hand yawba adumba pot kharana aikoigi india gi unity india gi integrity aduga manipur gi unity manipur gi integrity mayam ama thugaina ba singna rakna tawibase thengna hudaba yadien tholokpane ba aduna tasengna haidi miyam gi interest ta miyam gi pami ba thakto da aikoigi mihut mana masa masagi khakhanbagi mahutta madugi thabak singse paikhatla kanda aikoigi anidugi khenabasu khalla kana ngasi thabuk taw mathau tai ba tasengna aina hujik mamangda haijagi ba damaina politician ne haira kanda ngasai gi madu natraga aikoina so called miyang gi mirup pami haira kanda aikoina makoisi chinna waina takpa yaroi ba makoidi masagi oiba creativity khara natraga masagi oiba madugi wakhal onda da ma ngasai gi constitution gi provision na kari kari aikoina kanai phabu tawba yagi pi gi habse loin yaw lero poto maksana madugi poto kitang kitang kano khandaba mathau tai natragadi masidi aikoi tasengna yamna nuai da pot amani hojik even union home minister na pirakhiba statement da unaruda aikoi gi fox ki kanguna thambina haiba poto aikoi hojik free movement restore tawno honda matam khar changini si tawgini haibasna maram mora kanda hojik aikoi government ama semnabagi honoriba tawriba mayam singse mangda mangra tanba aduga oiroidoba mayam ama masida even praja miyam da utchairibra haiba pot amkhak lai aduna aikoina hek ningjangba ina stoina haijaramba and politicians and diapers need to be changed very frequently kaina kone hek thengnaba aduna politics is not a dirty game but politicians place it dirtily aduna praja miyam ne yam mona yam nuai tana uri base sinani haibase swai de kwening jang yang wafumse eshmai thamjaki